Njalo uzindana zonke lokuzivasa isikhathi nanti ke uhlelo ngisakhumbula ngevukepheleleyo ke hayi bavele banyamalala ngaswele istudio ngapha ngasekhaya wangababona oJokiyo kabathathwa ke uCruise obasekhona leShabhini ephumula sapha manseke imchine siyaxoxa kakhulu ke sibona labe CNC silapha ke si live yiba bangani bethu sihlangana kuhlelo ngisakhumbula umqala siziba ke abantu bathi bafuna umthabo ngale ngamthabo ngani ngawona ngalutho ayishiwe futhi alimniki lutho ngathi alamniki lutho ngakumnandi kakhulu umbhadaleni ngambhadala selingamtshaya lapho nyavuma kanjani niki lutho lo lokuze nothula these days wayithi ufuna uthumela ubungane something kethu angabe fifi hayi fifi thumela man thumela incwadi zenu ziningi elizibhalileyo umqala siziba Petronella Rimbi kunjani Petronella Rimbi mina ngikhulele ukuthi ndizathunqa ngihlale Old Magwegwe ngobulawayo ngaze ngafikisa ke 21 years engifunde khona ke eBus lawa e7 Adventist Secondary School yaze ayigqoka brown ngesikhathi eqedeni kwami ke isikole laphana ngabona ukuthi ubaba lo mama efuna ngiyenze ke i-teachers training bethi ngiyenzele UCE into lengangayifuni ke mina msakazi ngase ngihlalela ke lokho ngisithi ke apply la bangibizanga nginga-applyanga kwaze wathi kunjalo ke ngithola umsebenzi ngasebenza e-TV sales and hire njengo-sales rep ndenzenza kholaphana ngase ngicina ke ubaba wayengumanager uMr Ndlovu uNdlovu bane wagcina ke ngithandana nobaba uNdlovu sahlanyisana kwesikhathi uNdlovu ke belonkosikazi wakhe njalo bengathi asontayo wangibiza ukuthi kumele ngibuye ebandleni lakhe ngasonta nginjalo kodwa ngikwazi ukuthi nalo baba lanxa umama esithwele emoteni ngihamba laye ngihamba lo mama wayengazi kodwa nalo baba sisazana ukuthi ke kukhona sikwenzayo sobabili sahlala sinjalo ke lokho sitshontela lo baba achanye kaze bembili xa ngifika khona ngikhaya mama ngithanda njengomntana wakhe uMrs Ndlovu wayengibusisa ke lo mama ngithanda kodwa ngasizosiza kodwa ngiyekele ngoba ke ubaba ngangilaye lapha uNdlovu wayengumuntu omphethe kuhle yebo ngangile 21 ubaba ele 46 kwakukuhle kumnandi ngaba lejaga lami baba qasa uba lobukhwelelalo kwasosenzakala umnyaka ka2009 into zingani zomile ke eZimbabwe wasithola ke ijaga lami sisemawoshweni kwakungabe lantwana ngoba imali yayingekho ke wabebuya esilwe eChawundlovu ke emlimaza wabotshwa kwapho kwavela khona iqiniso angeke ngafa ngakhohlwa okwenza lempilweni yamchisa ngadweka kakhulu ikubala kwami ngazowenda ngazofika eSouth Africa lapho sengende khona ngicela ungitshelele ingoma ekakhulu kaBrian Masekela obaba uNdlovu wagcina engelalihlo wagwazwa iboyfriend yami bakithi umuntu enkonzweni naso ingoma tonight Last Friday, when I turn nine, it's last Friday, when I turn nine, they try and fish and chips, they try and banisha, Malani Muhodu, they try and kapanish, Maguinani Magola, Achai Chakalaka, they try and put a bosana, they try to come and do say, August Friday, who no man.
Maseli ngoma sithi Thana isichanelo Petronella Rimbi. Petronella Rimbi semzansi Africa. Bebhala ukuthi ke ithanda lo muntu omdala undlovu wacile cha umfana kola ma 20 something years. Wakwazi umuntu omdala ke lihlweni bebanga yena Petronella. Sakhumbula bhala yakho kubuye ngokusheshsha, sakhumbula bhala ngapha izachiza@hotmail.com. Madala boy Ncube, Madala boy. Kunjani Madala boy? Wena ke ubhala ngaMadala boy. Mina ke ngidabuka ngase Plumtree ke nxa wazi ke kongwana. Ikwenzeka khona forward. Nilapha ke ePlumtree engihlala khona kodwa sengihlala eJozi. Nilaphana emaflek naseBeria. Waqambi kamana fleet lama ugcweleyo. Mfowethu lapha ke kube lo dubo olukhulu ke abafana beCholotsho bakhathaza. Sihlukumazane labo kakhulu. Into encane bavusane lawe. Kukhona umnye othiwa ngumluleki oyivela khona leCholotsho. Lo mfana ke wandwaze zima ngoba ngangile ntombi ukhanya kwathandana laye. Lo mfana uzame ngazonke indlela uhlumeza umntana lo. Wena ngamlindela ke evela ke esipaneni sehla laphana wabe semthatha ezama umbulala. Wamgwaza ka 7 indawo zonke emzimbeni wamcheca kanti ufile. Wasila ke ntombi yakoChuma bayisesibhedlela. Ngamdinga ngamsela ngamthola ukuthi kawu usesibhedlela. Ngamthola ke velo ma intensive care kodwa wasila umuntu wenkosi ukhona. Kwahla ngaba determined ukuthi ngizamthatha lo muntu. Ngamdinga ke umluleki lo esigebenga esikhulu. Ngaze nginalaso lapha ke eGoli. Hayi ngabathola lami ke abafana aba right kakhulu ukuthi bangincedise ukumzingela lo muntu. Ngoba ngikwazi ukuthi njwana ephila uzabuya ke abulale. Ikenga yakhe yathi yabotshwa yesaba yonke esingesaba ngabhoda hayi samthola ese-Orange Farm lapha esecatshe khona. Mapholisa ngabikela ukuthi ungaphi kodwa kenzanga lutho. Hayi mfowethu ufuna ukutshela amanga ngagcina ke mina ngisiyabhadala ke impisi. Abaningi bathi impisi abangabantu ngabona. Ngase siyabhadala ke imadlana ngakhipha ke 4,000 rands. Samthola uBarendini ke bamthola abafana bamsa khona endaweni yakhe ke bamchaya ngathi bangambulali kodwa bamephula yonke indawo. Ingalo ugogekile umuntu lo is paralyzed usekhaya kibo lapha fela khona. Ngikhohlwe lanxa ngathi ngilomo omubi kodwa umuntu wayemphambanisele ngoba lo muntu engilayo sengamthatha kumama abantu bami njalo lezinyalo umzimba wonke ngoba lapha ehlatshwa khona ke ngomense kuthiwana ke kathesi sihlalele lapha ke South Africa lani nja isekhaya kibo ke eCholotsho. Ngafuna ukufundisa isifundo ke ngoba ngakwazi ukuthi ngamekela uyagcina selanda mina. So ngamqeda kanjalo. Yimi ke obhala Madala boy. Ngicela unjalo ingoma Madala boy. Ukuchayela ke ingoma ethi Eli lamasabathana. Ingoma ke evela ke uChimora Ntembo zayithanda.
ingoma eproducer nguChico Salotwala, ingoma evela ke mantombazana eChimora Tidithanilo Maki bathi eli lama Sabatha izokuhlelo ngisakhumbula yona bingomlaleli wethu okuthiwa ke Madala Boy Ncube. Siyabonga Madala Boy Ncube. Bhala lawe ibhale yakho ke ize sibale nje kalula sizwe ukuthi ke kuye uhamba njani. Yakuchisa nje kuthela amanzi. Hayi. Yachisa bakwethu. Nangu Thembi Ndebele. Thembi unjani Thembi Ndebele? Thembi Ndebele. Sembalekele. Nje Thembi Ndebele. Oya. Msakazi kwakumnyaka ka2012 lapha ngahlala khona le jaha elinyeke la koSibanda la nithembisa kezulu lomhlaba. Ngaba ngumfowenu lo muntu. Lo muntu ke ngamthanda okwamagama ngahlanyisana laye ke wahamba sebele South Africa ngasala ke ekhaya. Uthe ngemva kwesikhathi wabuya sokuyi Easter esikeke ngoDisemba. Sahamba ke emacasini nje ngothandana kwethu. uSibanda ubentshela ukuthi ke into yami le ke seyiyo. Nkosi. Kukhona ngisele ngisetshezwa, ngisele ngilala lamanye amadoda. Wathi uyakwazi ukuthi ngangi testa njani udala. Wantshela ukuthi sengivulekile. I've never felt so low in my life. Iqiniso lihle ndaweni ngangayenzanga lutho. Wantshela ukuthi ngesikhathi la ngi What wayesizwa ukuthi manje kubaleka kuthiwani uthi wayesizwa ukuthi kulento emthintayo phakathi phezu kwento yakhe yayimunya into yami uthi kade sesamunye uthi walahle munya azi ukuthi umunya kwakho lokuyini. So ukhona umuntu lo wanhlulweza wanchaya wazamvumisa ukuthi hayi ngathontela ngingathontelanga. Ngehlukana la kanjalo lapho senze South Africa sengihawukela manje sesingifuni. Ngala ke sasizama ukuthi engithethisa emblackmailer bozula amafoto esathathayo sinquno alokalawo. Wathi uyagcwalisa ke ebantwini wasendela abantu yonke indawo ethi ngabe ilanga la uzakhipha le video lisenza mina lo muntu othandana lami ngabe khona so sagcina sengitshela ke umuntu engilayo ukuthi hayi ngathanda lo muntu nje kodwa ke umuntu lo is blackmailing kunzima ke tshisa ngithwele nzima sasuka le ndawo behlala khona but this guy still hold on my photos ngicela and videos. Can I give you his number umfonele ngakini wosibanda ukuthi ngicela ama video adelete wangidestroy so enough. Yebo ngangimnqunulela ngoba ngizama umkholisisa ngithumela ama notes ami ngizama umkholisisa ivideo wayirecorda esisenza wanje to record ivideo kodwa ngangazange ngivume lokho so ngiblackmaila ngaye umuntu lo uyangithatha so avela ngikhaya angifuni ukuchithela ngumenjo mina. Thembi hlala sikhuluma ukuthi ke abantu bathathelana isithombe base bethabeleni kangaka. Sorry Thembi. Sorry hayi inamba uyifakile ngizahle ngumchayele lapha ngoba uyabona Nyambophisa angilanda mina Nyambophisa ungawari mama Nyambophisa so ungethuka ngithi ngicela ke untshale ingoma zaMadamara mana ke ngikuchayele ingoma Madamara ethi Shikisha Mahala mbona ngani engithwalileyo Shikisha Mahala. Freddy Kwala. Shama
awuzwake be ubongani uyathanda ukuthi eva chimchini yodwa hayi khona man ingoma evela uFreddy Gwala ingoma ethi shikisha mahala shikisha mahala sicheleke ubani uThembe Ndebele waphoqa umuntu okwesibanda into engizwendisa ukuthi umuntu okwesibanda wathi wena uvele mlungeni umuntu okwesibanda nalo ayikhona lathi lapho ngibone sithuza wasibanda nesikwenzi maybe abayela abantu njengoJoy nola thina nokwani sikhuluma into ezinjalo ukuthi umuntu ufuna umuntu umama olesithi ukuthi ancebe engani yalunywa enganuthwa uthi kudala iluma into yakho kanti ezingithole ngaluma ukuthi uthithile ayaqala ukuzula hey Thabani Moyo unjani Thaps Thabani Moyo mina ngidabuka seFiliphozo ngohlala ithwala lapho engikule khona kwaze wathi umnyaka 2007 dala mfowethu zelijaka ngine 23 years kwavela ke inkemekeme yendaba lapha ke sesinathile nomngane wami uSabhema Lembanje asisiphathanga kahle sasiphatha lokho nokubulema kodwa ngangaze ngikwenzayo ke ngoba asaqinise sijikijela abantu kudlula nesitolo ngamatshe yonke into sihamba ke esikolo sathola ke ama-teacher ngomisi babaleka abanye ngasemba ngumisi oyedwa ngamlahla ngamngenisa endlini lapho ngasuka ngafikela nguSathane mbona ngangiloyiwe lapho ngoba ngasuka ngambamba ngamandla ngambhinya ngalala laye lo muntu umngane wami laye ke wasebona lami ngenzeni wangena laye wamenza lo teacher utitshala lo ke bevela khona le ke Plumtree wayefundisa kulesi sikolo ngicela ungasiqambi wasasenzakala ukuthi ke mfowethu sembonisa kunjalo abantu babuya begijima bedinga yikubala kwami ke ekhaya lo misi kuthiwa wamitha angikwazi ukuthi umntana wami kumbe nganda ngoba sasilela sibabili so ekhaya ngisafika mfowethu cabanga 2007 kuzofika umnyaka 2024 nesaba ngishiywe ngubaba ngashiywa nangodadewethu lo malume kodwa angizake ngoba ngisawuthi icala bathi kalibone ngicathile ngingapha South Africa kodwa uhlelo lolu ngithatha longisekhaya ngiyalikhumbula ngohlaba ithwale one day ngizabuya kodwa ngisambonana wazambopha lo teacher uthiwa wasuka kuleso sikolo yimi uThabani Moyo uthanda ukuxolisa kakhulu angisaziphathanga kahle kodwa ngibona abantu bekhaya abathanda ukuloya ngenza ukuthi ngangiphosiwe ukuthi ngenze lezi zinto so ukuxolisa okukhulu mfowethu ngicela ujayele ingoma kambe ngathi yenza into enjalo kusithi wena hayi madoda akukho right lo awuloyanga lapho imbanje zakho lezi uthi umoya wakho usekho lapho ukuthi ziyathunqa uzahlala ukuthi ziyathunqa nxa ngobuyanga uzofesa ijustice uzofela khona Thabani Moyo uzofesa ijustice nje ukukhumbula ekhaya uwenza into zakho lezi ozenzayo awukho right mfowethu nangachayivana yakho Thabani Moyo khona ngale ngaseMzansi Afrika siyabonga
ingoma ke mnandi ingoma yahlakazayo ingoma yakhathaza kakhulu ke ingoma ke umoya wami awusekho lapha usuku ontudu ziyathunqa ngabe sivela ama-factory ngazihamba zisebenza ngazivelela ama-industry ngazihamba zisebenza ngaba sinika ama-license ngasiyasakaza aha indaba yakhona indala njalo nje indaba yangikhona mekuyinikwe sop Thabani Moyo bengitshela wena lingoma ya hlelo ke siyakhumbula mathi the best of lawo majayivana yeah anambambe ke sesukile ku Thabani sengu Rijo is kwai abako kwai kanjani abakobani Moyo kwai ngomoya ngithi kunjani Rijo uthi mina ke msazi ngithanda ukutshela ngodaba lami ngumama ole 54 years ubaba wangakwami wangichiya iselama 32 kodwa senzakala kubona ngithathwe ngibaba omncane umnakhe wendodana ngendaba zabadala kakhulu abangikhaya abangijovela ukuthi ngendele kuye kodwa msazi ngifuna ukutshela ke ngiyamkhumbula ke umuntu indoda amaqala ke uJohn wayengithanda umfana lo othiwa ngithi umfana wasiyalingana umethu kamphathanga kahle umethu wasuka kanihlukumeza mina ngangihlala endoda yami sihlale ungazange kube lolutho luba engazange ngichaye lo muntu bengibhula engichaya isikhathi leminyaka ngazama ubaleka abadala bathi ngiqinisele kuthe ngokuya kwesikhathi wangichawula ilanga silele ebusuku ethi yena mina ngumanile silele ngaqamba omnye umuntu ngazange kwenze ke msakazi ngoba mina nxa ngilele angumani kodwa wathi ngawumana ngaqamba omnye umuntu in my sleep lo muntu wangihlukumeza wathi yena ufuna ukumbulala wazama zonke indlela ke kuthe kunjalo ke wasephuma ke endlini sigijima sisuka elupane saphuma ngaphandle wangixotshanisa wathatha ke ugodo ngabaleka uthelana kwasekubuyeka abafana babesenza next door bamkhuza wasecha umfana lwana sephendula ngebhewula wamgamula wafa kwabe ukufa kwakhe manje into enhluphayo ke kube nzima emdenini kodwa mina ade ngumfebela hliziyo ubuhlungu umnyaka lo ngeke ngafa ngawukhohlwa ngiyadubeka la kade ngiyacabanga amadoda amabili afaya abafowabo kodwa kuthiwa mina imembabulasileyo yimi imbhalayo lapha sengisebenza ke emakhishini umama uRejoice kwaye bathi ifault yakho mama ulwana umuntu wayevele bizwe kufa ukuthi vele afuna ukuchallenge ukuthi umanile ulele hlala sikhuluma lapha timela sigijimisa nesitimela uphuphe sometimes uphuphe loba koyini ngicela nxa ngitholela ke kuzingoma ngithoyele nzima ngoba lakathesi lamanye amaphupha amabi nento enzakalayo kimi into engicelayo ngangitshela ke ingoma Soul Brothers Freddy Gwala ungangitshela mbe ngitholeleke le ngoma ethi uhamba ntombi umbehlala ukuhlupheka udlala uhlupheka ndayo ila udlala uhlupheka Atongo Soul Brothers of South Africa. Our lead vocals, David Mason. How about was bring on keyboards all day long? Or China, or Chapal's Joey. Best group in South African Patrana. Soul Brothers. Kuyasinda kuyiche kulukhulu bayindoda kunzima emhlabeni kuyasinda kuyiche kulukhulu bayindoda kunzima emhlabeni kuyasinda kuyiche
ulukhuni uba indoda idlala uhluphe uyisebenza nguthwali idlala uhluphe kodwa ngizophila ngani awuyela uhluphe usebenza nguthwali idlala uhluphe kodwa ngizophila ngani kunzima emhlabeni kuyasinda kuyitshe ulukhuni uba indoda kunzima emhlabeni kuyasinda kuyitshe ulukhuni uba indoda kunzima emhlabeni kuyasinda kuyitshe ulukhuni uba indoda idlala uhluphe kodwa ngizophila ngani idlala uhluphe kodwa ngizophila ngani ningaze ngadlala uhlupheka kodwa ngenzeni emhlabeni idlala uhlupheka umsebenzi nguthwali awuyela uhlupheka hayi ingoma le madoda ke ebuhlungu ngabona izikhaliselo lo mfana osakhulayo athi ngiyayazi ke ngangisesiswini umama echaya iduma mina ngisesiswini ngiyayizwa ubongani uthi uyayizwa lokho eyithandana namhlanje ngidlala ukuhlupheke amasolo lo so brothers of South Africa besitshale ke umlaleli wethu okuthiwa nguRejoice kaGwayi yebo mama Gwayi khona ngabe South Africa ngoba nzima uma umuntu senze ema kitchen ngoba kwakuvele kukhathaza nangu uClopas Jahana yebo Jahana uyaphila yini thisa ke ngithole ke intombi ngaphosela uthando ngoba ngumthanda sahlala nemaphisa ngekhisimusi eka 2011 intombi yangithanda uthiwa nguSibongile Ncube Sibongile Ncube kona phana ke ngafika ngakibo ngamuntu uhlala ngawukhanya ehlala lapho uhlonipheka khona kakhulu lami ngazibuyelela ngasembuyela ke eGoli so ekubeleni kwami ke eGoli ngakhontina ngifonelana naye kusiba kuhle ngabuya futhi ngacina dinga imali ukuthi ngibuye ngoApril ngenxa ngibuye ku weekend hayi ngafika singakholisa intombi yami sahlanyisana kunjalo ngimthumela kama grocery ngabo malaita untombi lo ngimthumela le mali yonke into anjela ukuthi ufuna ungisinwele ngamlungisa Sibongile ngibizana Bongi inembiza athi Clio mina ngithi Bongi ngoba uthando olwalithisa luvutha lusaziya bajabula bangikhaya ukuthi hayi ngithole umfazi this time ngiyathatha ngoba ngangike ngabonakela uMadewa agcina ke esebaleke siyalobo Cape Town sehlukana njalo so ngathi zathathela lo mama hlala lokho ngithumela uMalaitsha ngimthembile uMalaitsha odumileyo nanti igama lakhe wabe siyabuya ke eSouth Africa ngakwazi bela lo Malaitsha wahlala endlini kaMalaitsha ngamfonela ekhaya ifoni kangeni ngamfona abadala bathi ubuye kuwe khona ngadinga information ngaze ngathola ukuthi hayi uMalaitsha lo mgcinile endlini ke bazwanana dala bethandana nje wathumela imali yena afike esitika emfazini wami ngadabuka ke kakhulu ngento leke kwabanzima ke undoda lo Malaitsha ulabantu abaningi wandiretena ngadabuka kakhulu so lakathesi ngibuhlungu kakhulu ke umnyaka 2015 lapha ke abaleke ekhaya sizeJozi lokuzwisa ubuhlungu sebe bonke lo Malaitsha senomntwana uMalaitsha siwabele emfazini wakhe ulapha eGoli kathesi uyashokola wazama uxolisa kimi manje hayi ngisafuni
umntwana lo ke sethwele inkonyane ngiyayisaphi mina umntanga Malayitsha ngiyaxolisa ngoba mude abhalile ngoba kude lani Clopas Chakana utakwenzela ngezimanga wena uthi uyafida ekhaya kathi umuntu leplan zakhe wabuya ke eGoli hayi gender lay kuthiwa ungazigqaji uthi netho abakwazi bathi ukuthi ungaqali uzigqaji ukuthi hayi imingedwa kuthiwa wena ngowakho ulaye yazi indaba khona ngowakho njani ulaye so be careful angisho ukuthi lihluphe labantu wena ngasena mana kuchali ngoba ukuthi dubula siboza ngicela ngigqibela dubula yeah boy I was there when Scheme Lady Busa, Bamba Kutashline, and Lokuba Benz.
Ukabele ngoma sithi tubula 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 tubula. You can't put a good man down no matter what you do. We are just good people. Into ehluba ngayo ukuthi ke umfana wenzenza lapha uzenza mahala la. Xa ngasamgcinanga lena lithi yagcina manje. Yikubona ngakhuthala ukuthi enze lolu hlelo. Bongani. Meke emtheni khokhole lunch kumbe dinner. Sebusuku bona bukhangeni. Quma lapha yaquma yede sengakibo khona ngenyawo. Ezama ukuthi ke athole ukuthi ke ngakukhona ukuthi hayi ngicela unike umfana lo ke la ngoko $10 agada umchovu. Ngubuya suka ngenyawo la. So irekoda lami ebusuku nje so njalo ma past 10 siya ku 11 sila. Umntana wanana zachawa ngotsotsi. So ngamkhohlwa. Ojolo uyanganampheleze kodwa abaleke jodla edorobheni kamphelekeseni. So kumele libone ukuthi ke umfana lo ke lemgcini ngalifuna uhlelo lephambi ngoba hlelo lesilenzela mahala siphiwa sent umuntu luthando kodwa ngicela ukuthi linjani sizele abantu abancedisayo ngicela kuphela period akona unini yeah bana ke mbambe evela ke kunozi unozi Thebe kunjani Nozi Thebe Nozi Thebe uthi ke futhi mina ngizamile ngilapha eUK ngisebenze nzima okweminyaka leminyaka ngindile ke koThebe koBhoqo hlezi lapha ke UK into enzakalayo ngalingeka ke ngathatha investment ngaboleka le mali sisenze enye project ngingamtshelanga ke ubaba sadliwa ke imali engange 35,000 pounds ngoba ngamfuna ukuthenga ke iplot umuntu wakhona abasaqondakala kusabonakala lutho indoda iza discover sengena ku depression kukhona okunhluphayo uthe buzi ukwenzakalani sethola lencwadi zama lawyer kudimandwa imali ngoba nje iloan kwaba nzima ke wathi nxa njalo yangidivorce ukuthi nxa sezinto lezi ensitha yakhe ngakwazi it means ukuthi mebhinyalala amanye amadoda ngabona sokunzima lapha ngakhala ngazama ukuthi ngiyazibulala ngagcina ngithola esibhedlela ngaye rehab ngahlala khona le 4 weeks ngaphuma manje sengithembe khona ukuthi ngimbambe ngakho ukuthi angangali ngifuna ukungala ukuthi ngathi nyathi ngiyagula manje amuze sithi nxa ikhoma lehloko zakhe sithi ngiyamzwela umntwana yimi ngamthatha esemncane nxa ngamchiya konje ngithubekile ke chisa lapha ke angikwazi ukuthi ngenzeni ngapha kumele le repayment sembona lemsebenzi kuza ngimothela angikwazi ukwenza njani yimi uNozi odabukileyo owadlwa ke 35,000 sikhuluma njalo badliwe South Africa badliwa eUK America badliwa kanti bhatalelana into lezi bantu bakaNkulunkulu hayi bantu uzanini ngapha ekhaya silincedisa silibuzele silenzela ukuthi due diligence njengabothi ngaphongwa nemali umuntu angalitshela seligijima lekhipha imali hayi man hayi unzima lokho shem nasi ingoma ethi bambanani tshela wona le ngoma Nozi Thebe Thebe uzayikholisa bambanani boom shaka Sing
Boom shaka. Yeke nasibambeke incwadi yokugcina namhlanje ngivela ke kumuzi. Muzi uthi ke thiza ngibe nemqolo emkhulu ngomnyaka 2015. Lapho mama ingane yami silomntana yedwa ke silindene umama. Uthe kusenzakala kwenilanga ke leke sasivele sijale ke wine. Lami lapha nodlala la yeke umama ke kathi ushevile. Senthola sele tattoo phezulu engugu. Phezu kwesitho sakhe phezulu kwase kufule tattoo. I-tattoo leka ngiboni ukuthi ibhalweni. Ngibheka kakhulu ngoba ngimazi kwami 6 years ngilaye wayengela lutho. Ekuseni azange lalela ngavusana laye ngambuza ukuthi uThethenga wathela ukuhambela umngane kugele bayifaka isipho. Manje nxa abantu befaka i-tattoo le wathi hayi indoda very professional kazange amhluphe. So lapha kukhomba ukuthi ke kwami enye indoda ibonile isitho sonkosikazi wami. Ngihlala la ngithini umuntu lo efakelani leyo tattoo ukuthi ibone ngubani ngoba ngingayigqoke iphenti angeke izibonakala. Ngibuhlungu mfowethu ngizamile mina hayi akusatsho sengitshela ihlobo ukuthi ihlobo ziyangifosela ukuthi ngihlale ngilaye. Akusatsho kunzima even nxa ngithi ngene emacansini akuvele nje cine ungasenza la umsebenzi omuhle ngoba kuhle kupha kulahale kuhle kwehlula ukuthi ngiqede ngoba ke into lenzisa ubuhlungu semphila ngokutshontsha egangeni labanye abafazi ngizwa ubuhlungu kakhulu. Hayi ngicela ke unjale ke ingoma indaba yakho inengi manje isikhatha sekho wathi ngoyivalese ngengoma ka Brenda Fassie vasela kubongane bongze ye indoda ke wena mama umuzi kaufuni kodwa ufaka ama tattoo uyifaka njani phezulu kwesitho sakho enye indoda ukukhamisise khipha konke igazi ukukanikaninga ekhale kolabana mama asasa na ingoma nakupenda hayi khona kodwa uCruise hayi bathi bavumela amakhosikazi ayifaka ama tattoo khona ngala kula profile. C'est grave, viens mon chéri, viens mon ami, viens papa, je tiens. Kuyafana ngoba ngikwele kunjalo noma singazwani ngenkulumo kuyafana kodwa ngiyazi ngothando sizozwana noma singazwani ngenkulumo kuyafana kodwa ngiyazi ngothando sizozwana bathini bathi phuma eAfrika
Ibyafana ngoba ngwele kunjalo bathini mina ngithi ibyafana ngoba ngwele kunjalo awubambe bambe awungenzi njalo Sokena kubambe sokena kubusu bambe bambe akupenda awusithathile sokena